mu university zindi ubundi ukaremwa umwana wakaremwa ku graduatinga ahabwa ibishare bikaguwaza mu university eri kubasika ahabwa ibishare byayo nibasika kandi nishomesaje amashomero gona agor kwenda ishomero yawe kunagambira na Apex International University nakwakira umurebo wa Sky kandi ngushaba boshitame tuganire anshonga kandi zindi ezizimwe na zimwe na mnonga eziri mu ihanga nagira umugisha mukashishaka twatayisa umuroya kandi nakora umutawunomu naje kutwegambira ahakora natugamuza mutuganira konka tsaganira aha Iteeka erya hapasingirwe enkumi n'eshatu erya Anti-Homosexuality Act President Museveni akarsigninga parliament yaheza kuri passinga akukweka parliament karabyaho namana mingi bona Kansas ine support yamani umbantu no parliament bace abayangire ko abarhakanise kuko bingi bona bakadikiraza kandi president nawe yabanza yargarurayo mu parliament kugira ibashimeza mu bice mbwenu kandi kubaragarizeyo yarsigninga ry'ebitingwa konka hargaho group y'abantu bariremo abashomesa mu Makerere University no mu universities ezindi ubariremo ababukurwanira ubugabe bw'abantu kandi ubariremo n'abaloya baza umkoti enangwa ubariremo n'abandi bamwe aba international community abarwanize bw'ubugabe bw'abantu baza mu constitutional court kandi kugira kutunga ngo itekeryo barasharemo abo kubitekeryo ngo kandi ruhishitamira ubugabe w'abantu inhuman kandi tirutine buntu na kace bakandi bashaba bitekeryo bashazemo ribona barihireho kimwe kandi targaruka kurwa umubantu ngwabo kuba ngutere kumakinga na standard zensi ahiya ikahera kugenda kandi na abantu bakwezire ngo betare umunsi yabo bwe ni mwabaziyo constitutional court baramuza batano kandi bebimbirwe justice Butera or chairman wa court ejo kandi ori deputy chief justice Justice Richard Butera obari nabandi ba justices bari umukotomo turebire bagira ngo kugira aha culture na values tuza Uganda kandi kugirira na ukutkureba Iteeka shemegumzamu kandi turikurubatira bugabe bw'abantu kwihabo bagira amateka sections zibihaho section 3 akacweka ka kabiri D section 9 section 14 n'izindi babihamunga batirire dembe y'abantu right to health uko bintu bagamba aho umuntu ukwarabe ari homosexual kandi yaza kuraguza mbwenu bamukwate amukote gizingo ico tikishikire aha right ya religion umuntu yanaza kushaba yaza kuwa pastor agire kushaba ngo ajunwe ninga bamushabire ninga yagire iki yagambira pastor ninga mwahure ninga umuseserdoti ngo umuseserdoti atemezeho police je mukwate mbwenu kote gizingo ico tikishikire ngwabo kuba noba warabatirira ubugabe bwo muntu urukushaba kandi waragutorera ubugabe mbwenu yiremo section zina ezegizire ngwezo tuzishikire kandi abaramuzibona bikirizana ngwezo tuzishikire konke zindi nguzugubemo abantu bingi babene bateka ngo neza kote neza kwihaho kugamba haceneso chamani ico kuta na gomora ico kwita kandi na mnonga woko zire bakweta aggravated homosexuality konka turebere koti yakimamisho
eky'abantu bingi ba lawyer bakwebemberwa Nicholas Opio hamwe na chief petitioners Fox Odoy, Andrew Mwenda and others abagize ngunga tuzagumizamu tuze umukoti ensukurumu ninga kote kukiza yo mu Uganda ya Supreme Court tugire tugire ngunga ekintu ekyo ekimuhingwize kibire kitashikire ngwabo kuba mugendire ha rugambo tumugendire hamateka mugendire ahandi gito y'abantu konkimwe kabaroya kimwe abajaji tumusheme kugendera mugemesheme kureba iteka nirgamba ki turebere aba UNAIDS Uganda United Nations AIDS jo ya UNAIDS turebere ne ebere amicus curiae ninga friend of court na yebire iryo inyuma nayo nereba kandi nayo turebere ne gamba ha judgment age turebere UN kandi umujukiro wa UN mu Uganda yaje ati konke kimukozire na munonga hiteka yo ku maintaining iteka yo kwita abantu yo kwita umuntu ubakwata ariyo mu kikorwecho ngwejo kibe kitashikire nebindi bwento agira umugisha lawyer nazaguma naturaveramu natutera tochi icyo kubanza nakutugambira aha iteka ryonyine irva pordingire ryine buzubuki kandi ryine burungi ki ryine applicability yariyo neza kubasikarta kutebo mu nkora judgment abaramuzo kubahingwize kandi bagarike batugambire abo baro yabagizire abagize ngo baza kwa piringa nibayine grounds ki kandi nibine buremezi ki umukwa piringa uko nezindi nshonga isurabe tugenda tureba Sky TV irakari abantu igogumaho iretegereze ikigendo misho ni ukora buryo kwe wahurira uri ahakina nubati abantu abashijana bacira kwano baganiraho mbozi bantu baganira utaburi cyo waganira ni utamwe mbozi uhurire ikibagambo utakafa kwimuka ukora buriye uryo mukazi uryo kwe bagesha ninga nibatondera ibinyobwa ni utemwe mbozi wanu uhurana bagamba kandi ugira cyo wagamba ngahiteka kero utagenda ko mushema Bible nukwere kutugambira kureka ugende ko munyabwenge twakwakira honorable council Joab kandi obi wanje mwana wanje tuganire ahashonga esugendo misho na munonga judgment ya nyuma abazi wabare munonga umutebe kanisa kandi mwana wanje akoraje abakureba television ya Sky ntubakira mukasheshe kari izoba amazina ndi Joabu Tarinyebwa kandi nikora n'ikitongore cya Mugarura Musya and company advocates tujyo muri Mbarara hakizimbe ecyana kumati building kiri mu fresco turya level ya kabiri natungo mugisha izoberi kutayayisuba mnywana wanje kandi obi kugira ngo tugire ebitwaganiraho aha iteka ya Anti-Homosexuality Act kandi nangwa na judgment ya Constitutional Court eyecwiremu izoberi ya nyumwe bazyo nimbakira kandi okutandika nyenda kubahamiza ngo Constitutional Court ececwiremu kubire kuryo kushaba kwa bingi kandi obwecwiremu koti erukira yo bukuru ya Supreme Court yayo takacyarizemu kandi nicyo kiragumeho kandi kikabasa kwebembera emitwarize y'abantu na munonga ubutwatahirirwe emizenkeje eyebitingwa ingashi eyebisiyaga nyenda kutandika no kubashobora ngo Parliament ya Uganda niyo ikora amateka agakutegeka Uganda. Parliament y'abantu ikora amateka negendera constitution ya Uganda kuba neyenda ningashi nekora amateka agatari higuru ya constitution
kandi agatakwenda constitution ahabwo kuba constitution ya Uganda eyo mwaka gwa 1995 niyo constitution enkuru ni ry'Iteeka rukuru itwe tucheta supreme law constitution tuna mateka mengi konka constitution ni ry'Iteeka rukuru munonga mu Uganda kandi rikwebembera amateka gandi gona mbweni Iteeka parliament erikora ishimiye kuba niritebana kurungi na constitution ekeri kuba neyenda ekyo kureberaho constitution ya Uganda negamba aha bushwere oburya hagati y'omukazi n'omushiija mbwenu parliament yaba nekora Iteeka ekakora ekirengera ali ekyo yagira ngu obushwere bushimiye kuba buri hagati y'omukazi n'omukazi nkiba nkimanyisa ngu Iteeka eryo ryahakanisa constitution ninga yagira eti obushwere bushimiye kuba buri hagati y'omushiija n'omushiija Iteeka eryo niba ryahenda constitution twaza mu article yokubanza na neya kashatu nibugamba habukuru bwa constitution kandi nangwa garagamba ahabukuru bw'abantu okweshariramu nk'abanya-Uganda ekyo barikwenda ngu kibategeke ningashi kibebembere mu mitwarize y'amateeka ekyo nikyo tukweta supremacy of the constitution kandi nangwa na sovereignty of the people obugabe bw'abantu kweshariramu okuba rategekwe mbwenu Iteeka eri eritugamba izooba eri n'Iteeka eryabeire niryetengwa abanya-Uganda etwakubasa kweta public outcry abanya-Uganda bakaba nibahurira kandi nangwa byabaho no mu Uganda abamwe babireba n'amisho gabo abashiija nibenda kukwana abashiija batahi babo kandi nangwa n'abakyara nibenda kukwana abakyara batahi babo mbwenu abantu emitwarize ya Uganda n'emikurire y'abantu ekyo kikaba kiri ekintu ekigumire kandi eri nkasakirego omu Uganda ahabwokuba emikurire y'abantu nangwa ati Uganda yonka na Africa yona ahabwokuba emitwarize y'abantu aba Africa na Uganda yona n'abantu abakurire aha morals ningashe emitwarize ebakuteekateeka ngu ehikire kurugirira okuba kuzibwe mbwenu kwiziremu ekyo ky'ebitingwa nangwa kikareetwa heru omu mahanga gaheru omu Uganda kikaba kitakahurwa muga mbwenu abamwe bakireba nka sakirrego kandi uko nekihemu mbwenu basharamu ngu habeho Iteeka abanya-Uganda bashaba ba parliamentarians ningashi ba MPs babo kugira ngu habeho Iteeka erikubasa kutangira ekyo kintu ekyabere kyabagwera ekyo babe batetebekanisize ekyebisiyaga mbwenu Iteeka eryo bakabanza kurukoraho omwaka gw'2014 konka parliament yarabyaho batakize mbare gw'abantu abaye bashimye kuba nibarabyaho constitutional court yarishazamu ahabwokuba Iteeka ryona ryaza kurabaho kuba Iteeka abakurukora ningashi ba parliamentarians ba MPs banyu bashimye kuba bari mu parliament konka izooba eryo abamwe bakaba batarimu konka Iteeka ryarabaho Iteeka eryo ry'2014 na constitutional court karishazamu ahabwokuba koramu yakubiriri bishatu bya kana bakaba batari mu parliament yarishazamu mbwenu umwaka gw'2023 parliament yagaruka yarabyaho Iteeka eryo nibajumirira ekikorwa ky'ebisiyaga ningashi ekikorwa eky'omushiija kunda omushiija mutahiwe omukazi kunda omukazi mutahiwe Iteeka eryo ryarabaho riine support mpango munonga
y'abantu kandi na no parliament. Ekyakurasireho hagira abayetombo itabagira ngo Iteeka eryo tiryakurabireho ngo ahabwo kuba niribatirira obugabe bw'abantu. Uganda nk'ihanga eyina akakwate na United Nations, eyina akakwate na n'amateeka agakorerwa aha rwengo rw'ensi yoona ningashi ekitwakubasa kweta a party to international treaties. Mbwenu ombajungu Europe na America n'ahandi hona bo nibareba ngu omuntu nazarwa nkoku yazarwa nkoku Ruhanga yamuhangire, nibateekateeka ngu ekyo niba buryo bugabe bwe kukunda owo yakunda kandi akakoresa omubiri gwe nkoku arikwenda ahabwokuba n'omubiri gwe. Ekyo kiri omu bajungu America na Europe n'ahandi. Konka itwe mu Uganda nitugira ngu egyo right ningashi obugabe obu n'obugabe obwa society ningashi community yorumu kugira ngu iyo wanonda kukosa obugabe bwawe kukosa omubiri gwawe nk'oku orikwenda nabwo hoona kishemereire kuba kiri omu mateeka kandi kishemereire kuba kiina akakwate na community ninga society ekyeriku expectinga ekitwakubasa kweta cultural values ningashi society morals and expectations. Abantu nibakwenda muki family yawe, edini yawe, obuhangwa bwawe nibukwenda muki kandi nibukusubira muki. Mbwenu kyahingura aho yokenda ngu okore ebyo orikwenda obundi nibihenda amateeka. Konka omunsi ez'aheeru baine argument erikugira ngu omuntu yazarwa tiine feeling ez'omukazi ari omushaija konka tiine feeling ez'omukazi ngu we feeling aziniire abashaija. Abaheeru bo nibakireba nk'ekihikire nibareba nibateekateeka ngu nikwo arikuba yahangirwe mbwenu bamurekere obugabe bwe. Konka itwe mu Uganda nitugira ngu ekyo nekishuba ahabwokuba tiine omushaija okubasa kuhangwa ngu waine feeling ez'abashaija bataahi be ningashi ngu tiine omukazi orikubasa kuhangwa aine feeling ez'abakazi bataahi be. Mbwenu ekyo omu rujungu nibakyeta nature versus nurture. Owekitiinisa president akakoraho kuba mweburizeho aha Iteeka eryo yahereza aba science orusa kugira ngu bacondoze babase kumanya omuntu nabasa kuhangwa atiine feeling z'abakazi kandi ari omushaija ningashi omukazi nabasa kuhangwa atiine feeling z'abashaija aine feeling z'abashaija bonka. Mbwenu president aba science beye ningashi abashaho kurugira research yabo bakagira ngu ekyo tikiriho nature y'omuntu nkoku Ruhanga yamuhangire yaba ari omushaija naba tiine feeling z'abashaija bataahi be ashemereire kuba aine feeling z'abakyara. President niho ihiriire aho kugira ngu asayininge Iteeka eri naryo rize aha magana g'amateeka gutwine omu Uganda. Kandi abajungu bo nibagira ngu nature yabo nebikiriza obundi kushanga batiine feelings ez'abashaija ez'abakyara yaba ari omushaija ningashi ez'abakyara ningashi ez'abashaija yaba ari omukyara. Mbwenu Uganda twikiriziine na research eri yakozirwe kugira ngu omuntu orikuba ekitingwa obundi naba kyetiiremu ekitukweta nature ningashi kurugirira ebyaizire nareeba nahurira ebyakuteekateeka ngu nibyikirizibwa mu society ningashi community yarimu oshanga obundi yatorerayo konka butari buhangwa bwe. Mbwenu Iteeka eri anti-homosexuality act
kandi ari umwaka w'2023 abagerezaho kurihakanisa bakaba bari abantu bengi munonga konka constitutional court yagita petition zabo zona yazihurira umurundi gumwe kandi judgment ya constitutional court gihire izobe ryanyumwe bazo yahamya itekeri kurishikire konka yihamu sections nazonka yagira ngwezo ubundi nizobasa kuhenda obugabe bw'abantu ezo yazihaho mbwenu tutakagire hare na nabagambireho supremacy of the constitution kandi na sovereignty of the people. Enteeka ery'enyuma ya sovereignty of the people no kugira ngu MP wawe owo kubotorine kuza kujwekera mu parliament ekyakusharamu ningashi ekyakutenseza iteeka nikireba nke kyawe ningashi ekiwayetenseza abo kuborya n'omujwekerwa wawe. Mwena abajwekerwa banyu mu parliament kubareba shazire mungu iteeka ery'ebisiyaga rihingure kandi ribase kubitangira koti ekirizine nimwe abantu baburijo naba MPs banyu abajwekerwa banyu bagira ngo kimwabere ni mwenda nicyo cyakire kandi itekeryo rikarabamu abantu abanya-Uganda bakikiriza ngo bajwekerwe MPs babo baherezeyo ebirohozo byabo ahabwe eshonga yo kugira ngo bo ekebisiyaga bakaba barebere ngo nicyo batwara habi kandi obundi nicyenda n'emitwarize yabo nk'abanya-Uganda na n'emikurire yabo. Mbwenu koti nayo tebasize kuhakanisa ekyo ekirizine n'abanya-Uganda yagira ngo kibabendu bashaba nicyo ba MPs babo babajwekerire mu parliament kandi kikabasa kurabamu emitwarize yitu nk'abanya-Uganda bagihire kitinisa kandi nangwa na n'inkiriza zitu enkiriza zitu abakaturiki abasaramu abaprotestant nangwa na born again bona nicyo babiri nibashaba. Mbwenu koti ekirizine nimwe yagira ati yes abanya-Uganda tubakakira harurengo rwo kufa umutima nk'ababungereza na Buraya n'ahandi. Mbwenu ikiza no kushaka kwanyu kandi nangwa na munonga egambira nshonga yo kugira ngo abana batakwesharramu bashangwa ngo nibaja kuba nibatebwa omu micwembe nk'egyo obundi bo batakagizire bwenge bwo kubasa kusharamu ekibi n'ekirungi konka obundi bashanga ngo nibakurra omu kintu nk'ekyo ekibatakwetegereza. Mbwenu iteeka eryo ndija kweraho aha baana abatakubasa kwesharramu kumanya ngu ekyekyo ni kibi kandi bakikurremu bakumanya ngu ni kibi kandi nikyenda amateeka nakyo koti ekintu ekyo ekireberemu munonga kandi yikirizana n'abanya-Uganda anshonga ekyo. muzamu tuganirire abantu bariyo nibakureba kandi nje bakureba nibakurra bariyo nibakwata. Mbwenu section zezishazibwemu ni section zina zonka ninyenda kuzibashomera section ya kashatu, section ya mwenda, section ya 11 na section ya 14. Mbwenu ezo section zini zigamba ki section zezo ninza kuzibashomera kandi mbashoborera ekizikumanyisa ahabwo kuba eyo kubanza babere nibagamba aha section yo kugira ngo omuntu owakuhenju okakorra mu eby'ebitingwa nawe ngo mushango nugumukwata konka ekyo constitutional court egizire ngo ekyo yakishazamu ahabwo kubiwe iyo nkomupangisa tokamanya obuwapangisa nanda kukorra muki. Mbwenu ekyo barebere ngu nikyenda amateeka
ekyo bakihaho. Section 3 noza kuguma nonyamba noshoborera buri section njigambe kyekumanyisa. Section 3 section 3 2 Section 3 B. Section 3 2B. The offender is a parent, guardian, or relative of a person against whom the offense is committed. 2B. Ejo bagisharizemu ahabwo kuba nehenda amateeka ningashi obugabe bw'abantu. Omuri America bine ekiteekateeko kibakuteekateeka ngu America na Europe nibateekateeka ngu omuntu yaba aine omubiri gwe ngu nagukozesa nk'oku arikwenda. Konka itwe mu Uganda nitugira ngu apana, yes omubiri n'ogwawe konka tokuza gukozesa nk'oku orikwenda, noteekwa gukozesa nk'oku amateeka gakuragiira. Mbwenu na munonga nikyo orikureebera Constitutional Court ekiriziine nimwe abanya-Uganda kugira ngu iteeka eryo rigumeho. Section endiijo neyi 14 negamba aha murimo gwawe nk'omunya-Uganda kurupotinga ahi wareeba ab'ebisiyaga kugira ngu otaripotingire obundi niwe nigubasa kukwata nk'omushango. Ekyo para nanka Constitutional Court ekihireho ahabwokuba iwe obundi nobasa kususpectinga abantu konka obundi otiine buhame kandi watandika kwirukangira aha polisi kuba reportinga nk'ab'ebisiyaga obundi oshange ekyakukiza amaani. Mbwenu ogwo tugurabe mushango waba otaripotingire konka iteeka ribe nigira ngu waba otaripotingire niguza kuba omushango. Section endiijo eyamwenda negamba aha ekinanagambireho ekya premises ningashi iwe nka landlord wano opangisa abantu otakumanya ebibakukora omunju omu, iteeka ribe nigira ngu gwe omushango bakukwate ahabwokuba opangisa ab'ebisiyaga. Konka ekyo Constitutional Court kandi ekihireho ahabwokuba iwe nka mukama w'ekizimbe nooba otakumanya abapangisa baawe ebibakukorera omunda y'ekizimbe. In fact nawaza kwetegereza noshanga ngu iwe nka landlord nooba otakiine right of entry waba wahiire ekizimbe omuntu ahabwokuba landlord right of entry naye yakurugaho wayakire sente ukahereza omuntu ekizimbe obundi watandika kubatahirira nobasa kutabona ogwa trespass. Mbwenu kote ekirangizemu yareeba ngu iwe nk'iwe landlord toine mushango nobu bakukwata ab'ebisiyaga omunju yawe ogwo mushango bakukuhireho. Ninteekateeka ngu ebire judgment nungi ahabwokuba abanya-Uganda bakakishaba kare kuruga obwire obu babanza kurabyaho iteeka ery'okubanza ery'2014 nangwa n'erya hati bature nibakyenda kandi kurabira omu bajwekero banyu mu parliament kyabasa kurabamu. Ekyokuza mu constitutional ekyokuza mu Supreme Court kuhakanisa n'ekyamazima abakuhaba abantu bagira ngu enchwamu ya court tibikiriziine nayo. Yes tibikiriziine nayo ahabw'enshonga kugira ngu ebabire nibahakanisa byona court ebyangire kandi yikirizana n'eki ba MPs bashaziremu. Mbwenu omu mateeka omuntu weena okuba aine okwemurugunya shininga okwetomboita aha nchwamu ya court aine right ey'okwapiringa ningashi okujurira omu court erikukiraho obukuru. Ekyo nitwija kukibarekera ahabwokuba n'obugabe bwabo kujurira. Rero Supreme Court obundi nebasa kwikirizana n'eki Constitutional Court eshaziremu ningashi nebasa kukishazamu. Konka nyowe omukureeba kwanje ninteekateeka ngu Constitutional Court ebembirwe Deputy Chief Justice n'abandi baramuzi bana
ninteekateeka ngu ekyekozire ningashi ekyeshaziremu kibiire kiri well researched kandi bahere judgment y'abanyayuganda boona bature nibetenga kugira ngu obundi batangire ekibi ekyebisiyaga ekibiburi erikujumirira ekikorana erikujumirira n'ebitabo byona ebyenkiriza ekibikujumirira kandi nangwa otakabihingwiraho council bo abo ba petitioners na they are leading council just council Pio Nicholas nibagira ngo ahabwenshi nibaza kwapiringa ngo hati nkoko runo ugamba bya biburi ngo kote gendire aharwa rwenyuma rw'abantu abe bari nyuma heru bebembirwe Pastor Sempa na nabandi bintu batiro rwari tubagendire issues ina eziba bashemeye ku bantu ba resolving yo kubanza kugira ngo iteka kuza kuhinguza ngo baka uko speaker ya yetwarize bari kwinguza y'iteka was irregular ngo abantu binji bakaba forcinga kutera karuru mu parliament omwo manyango bindi procedures manyaziha dene cya kabiri ngo iteka bakabashime kubana mara biro keshime kubana mara euro anana bitano konka bakagira ikamarizo barumwe tiyasi yabwira abantu kuza kwebuza then ngo abantu consultation ngo akwa it was an issue of national importance bakandi batekwa bamamba parliament kuzo kwebuza ngo tubarakikozire then ngo ekindi financial implications considered under article 92 ngo nabyo tubaragire kureba kubiconsideringa mwenu ko twebire ne passing judgment mu yotegendire ahabiragiro ebyaremere kuratirwa na fundamental human rights na mnonga nka penalty ya death sentence nguyo egendire aha rw'abantu enyuma when they didn't act professionally to follow what was written in the law. They followed what they feel as individuals kugira ngo culture y'abanyayuganda kugira ngo religious banyango ibyo ndio bakuratira so noreba nka grounds ki bundi court ya Supreme Court if at all they continue and move Supreme Court vis-à-vis the emitwarize yitu y'Abafrika vis-à-vis uburungi bw'iteka ryarabiremu konka noreba mu lakuna ki umu judgment ya Court of Appeal ya wabare munonga inshongezi obuzaza kuzo mu Supreme Court kote obundi neba nereba kote ya hansi ekyeta shoborerege kandi nimpamya ngu Supreme Court niyo kote erikushembayo kandi niyo erikwebemberwa Chief Justice n'abandi baramuzi mwenu bashanga ngu enshonga ezo ba petitioners bakuza kureta omu Supreme Court zirimu ibare ninteekateeka ngu neija kwikizana nabo konka bashanga enshonga ezo bakureta omu Supreme Court ezitaine muhoho kandi nabwo nimpamya ngu nibija kuhamya Constitutional Court eshaziremu enshonga enkuru ezibagambaho enshonga ya consultation enshonga ya the impact on the consolidated fund n'enshonga nk'ezindi eziwagambaho ezo zona omu judgment omuzirimu kandi koti ezihireho judgment na reasoning eyo enkuteekateeka ngu eshikire ni page judgment erimu pages 200 n'okurengaho mbwenu nahabwekyo twaza kugigambaho nk'okweri nitumaraho izooba ryona konka ekihango munonga n'okugira ngu
babiri ba raising issue yo kugira ngo speaker okuyayetwarize ubundi bakwareginga ngo akajema abatezi ningashiba MPs kutero bururu nebindi bagamba acha financial implication on the consolidated fund ngokwe bire private members bill ebyo byona parliament ekabikuratira consultation mbantu ebyo byona nito tukabireba bakabyebuzaho mwe nabwecho constitutional court yegizire ngo parliament eki yakozire kikaba kiriyo mu mateka kandi kikugakiriza je atudereta ngo kucyabire ncyetagisibwa mwe nabwecho abo abakwakanisa enchwamu ya constitutional court n'obugabe bwabo nkoko nakigambire nibaza kuzo mu supreme court nayo obundi nebasa kugira okuya interpretinga petition yabo nabo batunge judgment konke cyangwa munonga ekinde biro mu judgment eji no kugira ngo ekirizine n'abantu ekibabire nebetenga kandi nangwe wagira ngo petitioners bagamba ngo hagwenchi bagendire aha bantu batagendire ha mateka ecy'abantu bakwetenga nkaba abanyadini ba pastor nambwenu pastor Sempa nomwe aha bantu pastor Sempa Martino wa Makerera na wabira remember parliament wa Chinchizi Mbabazi Kaushenga Hamlet. Yes, abo n'abantu ababiri bahakanisa petition ningashi umushangogu gutarabamo mbene cyo kugira ngo abaramuzi bagendire ahari morality religion no kwetenga kwa ba pastor n'abandi abanyadini ngo kibire kitashikire nyenda kubahamza ngo constitution abantu na nebyetengo byabo nibikuru munonga nco tweta sovereignty of the people. Abanya-Uganda na hati basharamu abo kuba Uganda ne yabo na hati basharamu nibabasa kuhindura obwebembezi na hati basharamu nibabasa kugira ngunga hugutuku mwenda ntwende eki ntwenda tegekwe tuti ekyo mcyo tweta sovereignty of the people ningashi obugabe bw'abantu kweshararamu nkoko bashimye kubana bategekwa mbwenu washanga ngo arba MPs 529 bari mu parliament nibajwekera miliyoni zikurenga 8 mu Uganda ez'abantu ekiba kusharamu nka parliament nkimanyisa ngo ebyo nibyo bitekateko by'abantu ubaburijo ezo miliyoni 8 z'abantu no kurengamu tugerize census erukurataho niyo ratugambira mbaro hato oguturuho unganto estimating ngo mu Uganda ati by'abantu miliyoni 8 konkana mujwecerwa ba MPs banyu mu parliament mwenu ekiba kubasharamu hati itekanira kireba nk'eki muri kwenda abanya-Uganda so ekyo nicyo tweta sovereignty of the people abantu bakasharamu nibendi iteka erikuzibira bibisiyaga kandi parliament yari hinguza mbwene ekyo nicyo cy'abantu babene benda hata bakucakanisa boni beja kubantu bazo mu koti nibagera ngo kiba kwenda necyetengo cyoha necyetengo cyoha ahabo kuba abantu nibo bashabira iteka kandi iteka byare ryabaho hata okusharamu na sharamu nguwe ari acyetengo cyoha po vox populis vox dei irakari abantu ndi irakari yarahanga abantu kware bagambire through their members of parliament then courts should have respected and indeed they did respect the voice of the people ahabo kuba irakari y'abantu ni irakari yarahanga mwe n'abantu bagizire ngo bace babene benda nech mwe twenda kusima court of appeal ahabo kugendana ni irakari y'abantu kandi eri irakari yarahanga bindi ntuzabuteka kubita umikono yabajaji kandi abaramuza abandi bakorataho
kwakuba hine enshonga ubundi tagenzire je mu court of appeal bagaruke bagishwijumeje bagitebekanise konka barebe kingu voice of the people has been respected. Hendera n'ikigambo kimwe tuga umukwendera ninyenda kwigabanya Uganda ubundi abatuyire bino bwoba ngo Iteeka kanise bisiyago ubundi ryaza kushazibwamo kandi tugaruke turebe abe bisiyaga nibemurika Iteekeri with support of the people, support of the government, support of the parliament and support of the court. Iteekeri nizagumaho kandi abakuteeka ngo bo bino bugabe kukora ebitingwa mu Uganda nibija kubikora hatari mu Uganda ahabukuba Iteeka roho kandi ritebekanisiibwegye kandi nirahakanisa ekyo ekya abajungu ningasho obundi abaryaha byabo ekibarikwenda. Kandi n'ekindi nyenda kwebaza ekanisa eya Uganda Church of Uganda eyayecwire aha Canterbury ningasho ekanisa ya Bungereza eyabire neteekateeka ngu kandi kishikire okugita abebisiyaga. Church of Uganda ekabechwaho yagete ngaha ekyo tukwikizana nacho ekyo kabere stand nkuru munonga kandi ntwebaza Bishop Kazimba Mugaro His Grace n'abandi mwena abakwikiriza omu mitwarize yitu nk'aba Afrika n'abanya-Uganda nimbebaza munonga ahabwokuba nimureba nguri yareba isiyaga tine abikutwara society ningashi communities zitu mwene kikuru munonga kubijumirira. Ekindi obundi shana kubashomera namba yanjye twongera kuganiraho ahanshonga nkezi nebindi amateeka gani mahango munonga kandi tumwana tuganira ubundi nantari hano namba yanjye nizoro namba turabishoma ubwire turakurondera time yawe kandi tujiganiraho twita nyira kusima munonga umwami Council Joab tarinyebwa kandi kurgaho umu law firm aho Mugarra Musia and company advocates kandi ndakusima munonga your submissions ngira abantu bazitegereza iyo muri wa Sky TV judgment ne yawe konkani itwenka Sky TV tukushaba ngo ogendere umumateka kandi agatirweho ihanga kandi agakwikiriza umubuteka bwensi ubwo wagenderaho kandi utakuratira ubundi amateka agakurga umubando bantu gatari mateka abo agekiragiro cyihanga kikwikiriza kandi kikagenda nawe kandi utebwa ngo uri umuntu kandi ubuntu kikushaba uboneko watwaza Sky TV neza gumzamu na programs zindi kurga hati kandi kusiya bwanyuma tuyine programs nyingi munonga miyaho Sky TV irakari abantu nsagumzamu twereza Sky TV irakari abantu.